های بزی باوی تبلک یا لیل دلالی دلاله پاشخانی مما غلقه ورا دلالی لا راكرني يا ليل دلالي دلالي مالي هاي سيسابو قوي زي ما الماضي مرا دلالي تو هر هبی عینور سپاس تماشاوان هیجا چه بیجم عینور دوغانه به وی دنگ خوی خوش گلکی ناس کریه اف دنگا هین خوشتر دبه دما کمروف لهولیری لوی کلاهی لیکو تاری بکنه پیویس نکش بارا بیجم عینور دوغان کیه تبخیراتی عینور گلک سپاس تچاوایی باشم از گلکی باشم نال کردستانی ما گلکی باشم مجبور کرد جوارا بیجم دما خوش به ایبارا و باش به تماشاوان این هیجا عینور دوغان لهولیری میوانا منه از فينا كجالكي بالدلي وا بيراتشي بكم من جالك حز ذكر از عينور جنيزك فببينم ناس تكم مش دور وناس تكم ليش خوش مروف تجنيزك وناس بكم سپاس برابر كده هفدو أري حمو ده هفدو ناس عينور أفهمو خلق جبوتا كارد كي أف فيبين أف متهنكي وستان دي دنيا جهنكي جرم اللي أمت شيء خوش شيء بكم دنجي تهر دمي بلند أبها خمگینی تیدایا قیرین تیدایا نه هر دمی بلنده جار جاران جی کمت بیجم دنگ گله کرده دنگ برینه کرده برینا درسمه نه اره عینور کچه که درسمه لگنده کی درسمه جدایک بویا اره درسمه لدایک بوم لگنده کی درسمه بیجن گنده ناوی گنده ما دوغکان اندی بیجن دوغکان پترکی بیجن دوغان بله خوشه نه باجارا مجید بیجن چمیش گزک چمیش گزک اره تا حتی چند سالی الگند بوی از حتی 16 سالی لگند بوم درسمه بوم و المال بکردی داخفن عینور اره تو دایک خودم اون افد بینی دایک خارا باوی خارا کردی داخفنین خوشکتش بره اره خوشکتش تبرناده من بالا خدای خوشکتت تبچی کداری هر الگلته اره والله بیوه از نکارم هر تشتی که وقت هوالو خوش کانن اون خویاده که من بالا خدای کون گلکی بهبروسا اره نیزگا بلکه جی 20 ساله 20 ساله ام بهورا کار دکن و او آلی کاریت دکه آلی کاریم دکه اره آیسونه خوشکاویل وره
aynur te behtir kaça kurdan askeri ne? Evet. Kaça rast. kurdan. Geçe kurdam. Yani te keyif hoş bir demo ki ekştere beji kaça kurdan he. Çaba keyif Ne? keyfam hoşna. Bas geçe kurdanım. Kaça kurdan. Ez kurdum yani. من aynur min gelek pirstere hazır kırna. Gelek. Pirsek was hazır dikim jî ez bor dikim vê bidilê te bine pirs. Ez dixwazim çima dixwazim xelk tiştê ku li ser aynur doğan merak dike divê hevpeyvîniyê de bibîne. Mesela ez bixwe yek ji wan kesanim ku ez pir tiştê te merak dikim. Yani aynur doğan meselen li ser sahneyê pir kêfxweş e. Sersane. Sahne gelek keyf bi keyfî, Evet. kêfxweşî. Sahne şuna ku az dilim min de çi hest tu karim yani Bidî benerim hani Bidî, bidî, yani bêjî. müziği sahne şuna ku az xa azat hestikim. ne? Evet. Jinek azadî wiha diyar e. Di zaroktiya xwe de jî di zaroktiya xwe de jî azad bûyî? Ez azad bûm ez li serê em malbeta me goçber bûn em li Dêrsimê erê pezê me hebû em dibêjin kerî Kerî, me em jî hebû dibêjin kerî. erê em diçûnê li nîva ortaya baharê em derdiketine Zozana. giran diçûnê ser zozanan Aha. ciyayê en ciyayê bilind û li ciyayê Munzirê Dêrsimê Xweş e. gelekî xweş e. Min nedîtî Dêrsim lê ez hema dibêjim vê carê herim Bakurê Kursanê ez ê biçim Tu Dêrsim. gere bibînî Dêrsim gelekî ciyekî xweş e. Dêrsim weqe revendûz e yani pir revendûz barzan Tu çûyî te erê ez romantika çûman dîtin? derena yani min nekarî ez nexwast ez vegerim Pir dişibihin hev Dêrsim û Rewandoz û Mentiqî Kursan yani teşbîhî hev dibin? Weke hevin nêzîkî hevin? nêzîkî hevin yani ew ciyê xwe û çiya xwe avê xwe darê xwe û xelkê xwe Xelkê Dêrsimê jî weke Dêrsimî baş. Yani ez bawer dikim min Dêrsimiyên ku dîtine tu jî yek ji wanî hûn însanî gelekî başin. Aynur tu ji gundekî Dêrsimê derketî. rast Tu niha Aynur Doğanî gelekî meşhûrî, gelekî naskirî, her kes te nas dike, her kes ji te hez dike, ji dengê te hez dikin. Rojekê te texmîn dikir tu ji gundekî Dêrsimê biçûk derkevî li dunyayê werî naskirin? gava ku ez piçûk bûm li gundê xwe bûm em goçber bûne dayika min tu got ku em te dengê û ke û dengê civîngan û dengê avê ku tu bîst te her tim ew denga dikarin yani min li hunerî li müzîkê pir hest dikir her tim di xeyala min da ez ne tenê li Tirkiye û li wî alî konser hem xeyal dikir ku ez li herî Derkevî Sînor cîhanê Derbaskî yani. erê ez wê müzîkê Kurdî vê huneriyê Kurdî li hemû cîhanê Te kir jî. wele xeyala mû bû rastî Ez vê ji were bêjim temaşevanên hêja yani Aynur Doğan li gorek ku ez dibînim yekemîn hunermenda Kurd ya jine ku muzîka Kurdî kire muzîkeke biyanî bi rastî. Tu jî wiha dibînî biyanî li te gudarî dikin ji dengê te hez dikin. gelekî hest dikin û em müzîka Kurdî em ez bi hunermendê Avrupayî û gelekî min kar çekir ew jî hem gelekî hest dikin ku min re hunerî li ser sahneyê müzîkê çi bikin müzîka Kurdî bixwe jî bi koku bine yani qedîm e müzîkakî qedîm e û dewlemendî ye bi müzîka Kurdî û müzîka gelerî folklorî müzîka modern xas ku yani Aha. erê Te muzîka gelerî modernîze kir. erê Ne? Caz xiste nava muzîka Kurdî. ya di nav müzîka zanî li nav müzîka Kurda müzîka Kurdî li her stylekî tu dikare bi Aha. erê ew pir flexible e Aha. müzîka Kurdî ez bi hunermendê caz hunermendê klasîk müzîk ye volt müzik em dibêjin min gelek
gelek tişçekir ev mefakir ku müzika kurdi gelek flexible. Boş. Tukari biki jazz, tukari biki klasik, tukari biki folk, pop, country, blues. Gelek flexible. تا گله کنسرت جی پیشکش کردن درانه Ve لأوروبا لأمريكا لأمريكا ل أستراليا وسنغافور هم أوروبا و gelek yani باش aynur تا هم لگل موزیک جانین موزیسیانین کرد کار کریه هم جی لگل موزیسیانین اوروپی کار کریه نه rastın. کاری لگل کی جانی باشه لگل کردان یا لگل بیانیان غریبان همو دناف خدا تشتی به تایبتی هنه. هنه از نابم او باش او نباش موزیکا yani هنرمندن کردی جی geleki başın ya Avrupa yani هنرمند کردی ام تبن siyasete و تبن politika و zani yani تدبيجن رفشما تأثیر سیاست دمانه يعني ويرما نفكريه أها، يعني أها. ام حرتم تحشى مدى تشتكي دنا يعني نبتنا لسر هنرني و ایشه که دن هیا اري یا ايش کردان قدنه يا اوروباي او بتنا لهنرن خما وانتنا. جبوي او جيانا انا تنا هنره راسته خما وانتنا نه وكاكو كرد خمي دكشينن اوروبي نزيده يعني يعني بلكي تبي- خماناجي هي ما يعني بيدك. ما زان ام هني اللي بندس هدي راسته أصلاً. aynur te hem Türki goti hem Kurdi goti اري تركي جي مقوتي انا ملت تركي هو هاستكنجي يعني اوجي المبراستكن ام بخاجي درسمي جي برت ستران تركي أها. هنا اوزان هنا راسته ستران انا جالك يعني فيلوزوفينا لا انا جي هاستكم اوجي باناجي مزن بنيام ما هنري يعني موسيقى كردي بومن تشتكي يعني تشتكي bu Kurdi خوشه یا Türki جبوده جبو من يعني جبو من نفرقه اما جبو از كردم tamam از كردم دل من بكردي تشوته از بكردي يعني او چد بيجن هاشمن او زاروكي من از كردي مزن بوم كردي daha تاثيرم دگه دنگی تا به کردی خوشه یا به ترکی خوشه ولا وين نظام از نظام او چی بيجن بخوال جمن دنگی تا به هر دو زمانان جی خوشه براستی لی تو بهتر یعنی دما کت استرانی به کردی دی بیجی به ترکی دی بیجی تو بهتر به کردی بید حسی بكردي قلت بيجن بهمو حسی خوانه چه بيجن بحسي خاطر بيجن يعني ب بیرانیم و جبوی باشه تکه چکش درسمی تل درسمی مزن بویا درسمی سرپیهاتین گلکی نخوش هنه کمکوژیا درسمی هیا مثلا دما کو از درسمی دبیسمی اکثر او ایشا درسمی تبیرم دما تزاروک بوی اینور قد دا پیراتا دایکاتا پیرین گوند جنین گوند قد اشترا بحثا وان چیروک درسمی دکرن پرسه گلکی باش بوان لدرسمی لپاش کمکوژیا درسمی yani dapiramı, bapiramın hemu pireken me perstikir yani nizam çıkastırsinız perstikir yani kat ne tiştek ne de gotun yani tırsyan tırsyan na yani پر زور بو پر زور بو يعني مروف دنافا وي اوي داجي ما زنبا قالكي زحمت بو دباكو مل ببوري مل دابيرا خبر سكرت وإشارة تنة تهرب كارك خايدم بك ندخس بحث هير بكن. ساعت جترسا ندخس بحث بكن دباكو اف قيريناتا ايشاتا دباكو جو ويا كيجي هاتبه يعني او هس او هيسي انا او برينن انا او درباسه مجبو تدوري قندي خوينها اي
لدرب خیلی کی دورم gelekî durî gundê xwe Aynur li Holanda li Amsterdam dimîne te bîriya gundekî Aynur چاونه که گنده منه bîriya çî و پر بریا چیان دکم Çiyan? اره از چیان زاروکی من چیان در باس بو keçeke çiyayî اره از که چی چیای من یعنی هم مرا دبیجن هم شکاکی نی hûn şikakî ne اره aha Dizam li dersimi çiqas şekakî em jî yaqa şekakan mere de gotin şekak şikakî ne min nizanî bû wela şikakî li Rojhilatê Kurdistanê hene şikakî Aynur zvê ji te re bêjim li Efrînê jî hene rast e şikakî li Efrînê jî hene te bîriya çî gund Afrinê çiya hene çiya hene li Rojavayê Kurdistanê tenê Efrîn herêmeke çiyayî ye wekî din deşte mesela Cemel Kobanî düz e rast e çiya tune ne Efrîn herêmeke çiyayî ye li Efrînê şikakî jî hene Doktor Hikmet heye doktorekî Efrînî ye çiyayê Kurmênce li Almanya dimîne dema ku bibîsê te gotiye şikakî me pir kêfxweş be ji ber ku ew şikakî ew jî Li mere şikakî li dersimi ye dersimi li mere dibidin gotin şafak şafak ha şafak yani sibet raşta be ya sibet şafak raşta ku bret kevi bîriya çî gundê xwe dikî bîriya çi dikî zarok li xadikim biriya dapire xadikim keşke ew jî yani zindi biyana min vera qsekirana pirsê xwe pirskirana hunermend hene di malbata te de ye dersimi hemû hunermend in hem hunermendin Daykamı xweşdi Valla. dengê dayka min gelekî xweş e Aha. yani min hîn nedî dengekî weqet tesîre min bike erê ew ku wextê demê wan ku baş biyana ew jî ku hunermend biyana ez bawerim ew hunermendekî gelekî baş hunermendekî Kurdî dayîka te yani Kurdî pir hest dike tiştekî jiyana wê Kurdî ye weke dengê te bilind e dengê dayîka te yani dengê wê daha pir bi xemgîn dil e bi di gewrê de his his xemgîn e erê Aynur tu pê de te meşhûrî niha binê ne yani kompliment nakim û mubalağa nakim tu naskirî meşhûrî karî bêjî tu zû meşhûr bûyî yan jî bi rastî şöhreta te di netîca di encama karekî mezin de bû ez sala no çaran da ez hatim İstanbulê aha no pêncan min got ez dixwazim bibim hunermend min dest pê kir ez çûme bêjin saz kursû bo tembûrê tembûrê ez yani min wê çaxê hene proje hebûn me çêkir ve proje albümê û hunermendan da sala 2004 ez bûm deng da. meşhûr Tu deng da. min deng da tu bi keça Kurdan meşhûr bûyî yan jî erê bi keça Kurdan li her derekî meşhûr bûm te keça Kurdan nûkir ez vê ji te re bêjim lê stranê tê din jî pir hene gelek stranên xweş yên ez stranê gelerî pir Gelerî hest pir dikim hez dikî. ez stranê dengê Medoroni jî pir te hest gotiye dikim Ahmet Oruni, Lavke Metini, Lavke Metini te stranên Erivanê jî Hekîmo gelekî gotiye. Hekîmo, Berivanê ye berîvanê şerroyê birû bû ez neşaş bim ya ew jî stranên serhedê ne erê erê ye Serhadê Serhadê ne ye Kurdên Yerîvanê ne Qeydê Yerîvanê qeydê Yerîvanê ne dengê te xweş li dengên wan tê şöhret Aynur şöhret xweş e Carcaran xweş e carcaran nexweş e li şöhret ne xweş e çima Tuxa tam azad nabînî his nakî yani Aha. mecburî ji her tiştekî diqat bî ji bo wê Tama şöhretê jî heye ama yani yek meşhûr be hinekî xweşiya wê jî heye ne elbette Mesela dema ku hinek tel derve dibînin te nas dikin Aynur doxane te radowestînin disekinîn sûretem te re digirin û çi zanim yani işte hezkirinê dixwazin ona mesela hezkirinê ona xweş e Ha. yani li şöhret e ew
او خوشه هسكرني و تبيني يعني تشابلته هستكن او خوشه يعني هسكرن درمان مرواتيه او خوشه و تم خود بن چوان ده دبینی تم خود بن کنترل ده دبینی یعنی تنا أي. تبیشه برا کس من نبینه نه اي والله استنجارم يعني انا هنا يا خوشه بكم وبلافكم بس جبوا من باشه تشتکی دن مثلا تبحثا ما بحث استران یریوانه کر بهتر لکه کیجان استران بیجی گداری دکی أسران كون يعني دنبيجان قالك قدرتكم حستكم أو برتاسيرة من دكا لکه گداری دکی يعني شربرو شكرو كافي صاغا و خانا زيزي خلاص جيجي أنا زي ذا. او جی استران مريم خان أو همو دنبيجان هنرمندن بتايبت ناموزيكا كردي الان پرستكم ينيجي كقدرت كفا از قدرتكم اما يكاون پر تاثيرم تكني يعني دنگي ميجي تاثيرم منك دنگي كاون تاثيرم دنگی واجی پر خمگینی تدایا حزن تدایا ایش تدایا کردین یریوان جی گلک یعنی کردین کوچ بر بونه گلک ایش دیتنه راستی شاکرو خوشه نه دنگی شاکر شاكرو بلبل كردستاني راستی شاکرو دنگی بی خوش از بحث هنرمندین نون نکم نه يعني قالك هنرمند انه انا همو تكار يعني بخا بالسرخا هنري بكن يعني يعني قالك هنرمند باشي هنا يعني اینور کسی که هنرمندین تقلید تدکن استرانی تدبیجن بدلی تا گوتنه يعني مثلا استراني تقولتنا نه ها مثلا تبحث استراني شاكرو شروي برو خانه زازيكر و كوسا كر استراني مثلا قال لك انجي استراني تقولتنا تقليد تكرنا خصنا وكتب بيجن قلتنا خوش قلتنا نزاني يعني نزان ولا اما يعني نسترانه منا وسترانه ايه دننا يعني تقول تشوي اسطنبول دست به هنر کر کسی که اشترا گوت اینور دنگی تا خوش استرانا بیجا یانجی تب خود دنگی خو کشف کر چاقاکو از هینی لگون بوم لگون جیت گوتن دنگی تا پر خوشه یا میجی هست کر که از استرانم بیجم منوی چاقت زانی از استرانم بیجم يعني از بنا هنرمن از چاقا هاتم استانبول من دست بکر تنبور و چاقا همون رگوتن دنگه تا پر خوشه دنگه تا پر خوشه امگو خوشه زاجی باشه استرانا هری تجي حزدکی چیه کی جان استرانا مثلا از بیجم اینور استرانا که ناج مرا بیجا دی چه استرانه بیجی از استران Aydil bere parastikim, apır tesirem tika. Strane dersime, yani gündeme. Günde amber gündeme. Ev ayji. Az kif az jüve strane parhazdık. Strane gelek. Strane dersime. Strane dersime. Eğer ne akurda tahazır eğer tbiji. Küçük bejim. Mesela. از درسime jvedateme qore zeran yekşikeme az dersime jvedateme qore zeran yekşikeme کاری خود کس نزانه از نصیب جان کیمه
کاری خود کس نزانه از نصیب جان کیمه زیبا خوشه والله مالا طابق گلک کیفم گلک رستورانی رتی رستوران گلکی خوشه گوتنی پر عجیبه گنده الهمبر گنده مایه گنده همبر گنده میه که تونه صد مال هیه گنده که قیز بوک دیده تونه او گنده خرابه او قاس خوش گوتله او قاس خوش گوتله سرانه که درسمه نه اره سرانه که درسمیه گلریه گلکی خوشه اینور هر دمی وسط گنج دبینم پوری تا گلکی جدای راست جلو برگن تا هر دمی رول کنی براستی یعنی او های و هیوی دیکن تو هر وها گنج و گش بمینی گلک سپاس جه پیربونه ده ترسی اینور پیربونه چا بترسم از جهات پیر ده بمن نه تلا این پر سال دور و درش لپیشیت هلا پیربونی جی خواشه از باورم یعنی همو هرکس لپیربونی ترسه یعنی مره جوان بو او یعنی او انرژی وینی باشخه ولا ناترسم نظام چما يعني ما بستمشي الروجة كي ترسيم الروجة كورا تنكر بيوكا خوش بيجي استرانا يعني اوكي حرتش لبيش يعني حر انسانية اري از من فهم كر از يعني هر کسی که وقتی که خواهی تبیجین وقتی حرام برك گولد زير اره اگر که وقتا در بس بو یعنی پاشمه یک دنواره یعنی گرم وینی بزاننه و چاقه سوکت به جیان سوکت به جیان و چاقه تا نیشینه جيان تديشينا نها جیان هم يعني جیان تیشینه یاری جیان يعني كنت تفكري دور بري خا تفكري ملتي خاكو او ازيتك شينن او تسريتك او يعني دلتك شينن تو سياسة نوبرا وچاوه سياسة دوري سياسة ام جخاكو ام كردني ام جخا سياسيني يعني از يعني چه دبیجن فوکسا من ابتشتی گویا من هر تشتی که من سر هنری منه و هنری سر بلند بکم و بلاو بکم لهمو جهانه او هدف تاوه اري هدف بخط او هذا كيجي يعني تشوي اوروبا خوشش به هنرمندکی براستی مثلا از گلکی اوروپا از 1990 دا چما آلمانیا من گلک هنرمند دیدن تباورد کی دوستین من ج سیاست مدارن زیادتر هنرمند راست طرف بیان از هنر حز دکم هنرمندان حز دکم حوالتیا وان بکم حوالتیا هنرمندان خوشتر از حوالتیا سیاست مدارن برا عاجز نبود سیاست برا سیاست مدارن عاجز نبود یعنی راست طرف بیشم لی اوروپا خوشش به هنرمندکی کو وک نجبو هنرمندکی اوروپی جبو کردکی وک کوچبر بچه اوروپا مرکو هات ولات خوا از هاتم کردستانه و کردستانه نه از تزبون تصار دل من تزبو والله شنو وارو قالوا بافي مايا ام لوان يعني ام لكردستان بوين دايكا خا وزارو كمال كردستان در باس بو او بنغاتي يعني كو كمال ويدري يعني دسا مرين تزاتك المر الولات خا غير دل خا تجربه دسا از گوتنه که کردی گیهار سر آخو خوشین دبنه براستیجی او های تجاره تبحث کردستانی کرد تجاره یکمین 2005 هاتی کردستانی اف جاره دویم راسته و جاره دویمینه از 2005 هاتی اف 2024 نه سال از گلکه فرق هیا گلکی فرق هیا یعنی کردستان آزاد بیه جبومن خوش بود چوی گریه اینور مثلا از من خلاطه که بدمته دبکار پرسا زیده نبدلیته ولی از خلاطه که بدمته ببیجم اینور وی خلاطه بده هنرمنده کی کرد
از بدم هم هنرمند کرد که کو امک بیجن چه بیج امک کت اره یکو نه خوش و این نخوش یعنی ای کوچونه رحمت کوچه داوی کرنه دی بده از بدم هم هنرمندین کلاس هم دایم باشن باشه تشتکی کو از بیجم اینور دوغان لی پوشمان بویه بیجه خوزی من نکر با والله يعني تشتكي از پشمان بم از وی چاقت کم يعني دبرسيونه والله والله يعني تشتك اگر من خراف چيكري جد بم او وی چاقه منوار فكر كريه وی چاقه منوار ديتيه وی چاقه منوار زانيه جبوه يعني پشمانتي نه belki پشمان بم ام چاوا چوني باجاره كدن هيش كم لگونده خابس كنيانا والله والله مرو işte pir be نه yani ve çağa da tuğazi vegari velatı xo. این زویش بوده اینج بوده گله کی زوی ورجع Tez pir ورجع لا بقول بير بوله ترسيب جوان حاجه من برنامج بير تشيكر بودكاست مثلا ادبيجم جوان هر دمه ادبيجم توكل ناوي خد جواني جوان دبيجه هر دم اس البخوين از نوك بريمه انرجيم وك برينا ما اللي ما شاء الله انرجيته هر وك بريج بري زياده ترمي ايش عاجز بي اينور تشتكي قالك انت عاجز بك قال لك persi zor ne yani. والله برسي سوفت اينور دكمش بكو خلق مراقبك كا اينور دوغان بخاف على خاطر سنكريه. تهرب عاجز ما بي مثلا اخوش كو تلفي دريبه من اجيب برسي اينور بهتر او بهتر بزانه به راست هاو da zane. Çi acibne. Balafra da aciz buma. اها Evet balafra az geleki geriyam. دترسيج بالا فرا وقتی که از geleki ترسیام جبلند بوني اری وقتی که از geleki ترسیام لو تربولانس چبو اري باشوي از geleki ترسیام انها يعني هذه تبوي مجبور دي اينور براني زماني خل عزمانه دربست كه ما يعني ناف بالافري ول ايربورتي ول اودي اوتيلي صحنه زماني تا اينور دخازم براستي افتشتين كوجبو خوش مروفون ج بزانه به هناك تشتي طيبات ين يعني هنرمنده كي بزانه به مثلا دما زماني خوش هوا دربست كي بچرا دربست كي اگر افتم بوران ند دستي تدابه كونسيبت انت تنابن چتكي اگر با تنبورا نه دست من ده اوكي tasarım dizayn hezdikim اها بخوا لمال رسم رسم چتكي رسم çetikim evji yani amatör hezdikim yani evji خیالم تین ده خوشه خورنيش زاني چيكي çava nazarım hemu خورنا هري hemu خورنا هري خوش خار nazarım خورني زاني چيكر جزاروكتي دا تفيري چيكر لخور لبيه نه تزارو که ده دایکم نتیشت گاوا کو بخا چمای اروپا و تاني ماي دي تخورنا تاني مای وره خورنا هري باش چيتكي چي خارن چکرن نتشتکی زحمت نه زحمت yani تاني از خارن اجيكم من خارن چکر از improvising yani az تشتكي تعقيب ناكم ده افريني اري ده افريني يعني أري. هنا جبت خورنا هنا خورنا هري جي حزكي چي اينور خارن جاسكم گرمی دو والله ولا از پرلیاستکم از ل چوربه لچوربه پرلیاستکم لام چوربه و گرمی دو پرلیاستکم خورنا درسمية طيبة چيه خارن درسمی تایبت yani بیجین بابکو تزانی تاقت نه بابکو işte هفره اري هفره روم دخني اري ناف هفره تکولن و سیر و دو ام لچرتانه دو درتخن اه چورتان اري çortan zanın فهم شو جمعي چورتان لچortan دو ekşi run اها yani خارنه ki geleki grana Grana. yani meri سالك ده جاري كي بخا بس قلويت كنا
قلبوني نات في قولة قالك باشا قلو نابيا زور سباس هاي تشتهايا كنت تجبو قلو نبي ما يعني سبوري دكي سبوري اللي من وقتي از هستكم سبوري بكم يعني قرني و اگر کو از المالم از تن روجيكتا 15 چی بيجين كيلومتر تقارم روجاكي اري ناو روجيك تقارم يعني بيا بقرم يا كاتشا كاتشياي قالك نورمال كنت بكاربي باش اري دو ام دركتن چون شنازه ام چینه شاندر ام چینه داره حوالگو تنها نکاری او داره تیکه تو نکاری هری مگوتی ببینی از اوج من يعني جوانتره قلت تنها نکاری مگوت تنها ببینی یار کی تکاری تو تکاری و ارتکارم والله از درکتم پیشی انا از کتم پیشی يعني واقع هوال انت كينا عينور هوال كنت دردي خجيرة ببيجي ايشا خجيرة ببيجي ايشان دور بيلي دلي خجيرة باكي والله حوالا من پرتگاریام جبوه يعني وقت من تجو حوالا زمان وقت در باسكم تركيا ما جار جارم به تلفون بهرت كارم قصه بكن يعني حوالا من هنا او نغازن از نيف بيجم لا قالكن اي كنت لا نقلكن يعني حوالا يكو برنيزيك يعني هجمرة وين كيما سي و چار براستيجي مثلا بجيبوا مجي او هاي مثلا حوالي كنت حوال ام بيجن بلكي حوالي كنت مرد دردي خاص سري خا كنت كاره فيرا بيجه بلكي بمليون كسب اشتا حسبكن و جدور وحوالي انت بنا لي او حوالي نيزيك كنت تلي خوشي ربكي نزيد انا لا كمان هر اسبار من هر كسي يعني حوالي كنت مرد باور به وقخا باور به سرخا ویرا بی دردی خا ویرا بی یه هر مروی که از باورم دو سه و چهار نه زیاده نه سری خوش کردی تا بحث سر کرد سری تانه سری من از گوگل را بیجم جی والله چما اینو سری خوش کرد بیجی سری متونه نه سری تتونه والله هر تشتكي من اشكره لا يعني تشتكي مثلا تشتكي تهبت الا هي الكسه كي دقاريت بيجي ازجيره بيجم دردي خجيره بيجم اكيد تشتكي از تخازمكو يعني في جمرنا بيجي پارواکم دوست خارد بیجم يعني جمرنا بيجي بخانگی خارد بیجم مالبت خارد بیجم aynur از حظكم استرانه كي بيجي از بخازم يعني تيج دلي خو بيجي تو بخازه از بخازم استرانه قمريكي قمركي وزرومي ما ده پر خوش گوتیه بچكي تخازم بشكاكي عندكي دلالي وزرومي ما كم سورو أفندي ما بلي كم سورو أفندي ما خولام çavin reşbelek eşka geçka gündime خولام çavin reşbelek eşka geçka gündime de yar 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 de yar 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 de yar 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 de yar yar de yar 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 de yar yar bete xavka minnaye de yar 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 de yar 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 de yar 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 de yar yar de yar 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 de yar yar bete xavka minnaye
gelek hoş bu. gelek spasyanı ji bo heyamel tembur Yek ji stranên evet. te xweş gotiye yani yek ji wan hemû te xweş gotine li yek ji wan jî ev Gelek Amerîkiye. spas. Aynur bajarê ku tu dibêjî ez lê konserteke mezin çê bikim li Kurdistanê çi bajar e? Li hemû bajarê Kurdistan ez dixwazim konsertê mezin çê bikim. Li Kurdistanê Bakur, Rojhilat, Rojava, Başûr. Kurd tişte hez dikin rojava pir tişte hez dikin di fikirî rojekê biçî rojava? İnşallah. Ne? İnşallah ev roja jare. İnşallah te ne dure zêde ha? Tu hatî vê derê yekser dikarî hidûd sînor derbaskî diçî rojava. Bajarê herî zêde jê hez dikî Aynur. Bajarê Kurdistanê. Çi bajar e? Piştî Dêrsimê. Dêrsim bajarê te ye. Evet, Dersim bajara min e. Rastî ez li hemû bajaran. Her bajarekî di nav xwe de yani taybet e ji bo min. Aha. Ez dixwazim yani bajar yani rojekî Urmiye mehabet bibînim. Aa. Rojhilat. Erê Rojhilat. Niha li vir me ez dixwazim Amedî bibînim. Amêdî? Amêdî pir xweş e. Ez ê herim. Biçe Amêdî li dunyayê tekkane bajarek ku mezin nabe. Li ser wî çiyayê û her wek xwe Ji dibîne. bo ya dixwazim bibînim. Amêdî. Li bajarê li Vanê pir ez dikim. Van. Wan. Li Bakurê Kurdistanê Kurdistanê. Amedê ez dikim. Cizrê ez dikim. Wela ez li hemû bajarên Li Ewropa bajarê herî welatê herî xweş bû te kîjan welat bûye? Avrupa bi min waqa heve her. Yani Weke ev e? Erê. Ewropa weke. li İtalya û li Yunanistan ji Greek Yunan. ev tene nêzik me ne ji bo we hez dikim. Tabiat jî pir nêzik e. Ev bêjin ro heye lê. Ha, Heyam xweş e rast e. lê derê. Rast. Aynur tiştek me ez bipirsim. Projeyên te çi ne? Projem gelekin yani me gelek proje jî çêkirin. Yani niha konsertekî Paşa Roj li mehê heftan Aha. li Barcelonê festivalekî gelekî bi nav û deng e yani ew headline ez solistê headline navê min nivîstane. Aha. Ev konserte heye ve orkestran ra filarmoni orkestra senfoniyan ra konsert heye le Almanya û le Swîdinê gelek proje hene yani me gelek proje danî yani gelekî hunermendê ku nav û deng li Amerika û li Avrupê me bi yoyoma va ew cellist Çelo dixe? Çelo lê dixe. Me bi eva projek çekir li Toronto Film Festivalê ew vekirine festivalê bi dengê min bû ew kirine dokümanteriye Music of the Stranger navê wê. Me konserte ku me dan işte gelekî ew aktrê Hollywood jî hatin ew gelekî kêfa an bi hunerê ku me û müzîka Kurdî hat. Proje gelek. Video klip heye Aynur. Video klipên te kêm min ne zêde ne? Zanî ez kêfa min ne ez ku kamera dibînim ez gerekî yani şaş didim. Ez Aha. yani pir heyecan didim. Ji bo ez hez nakim kliban pir çêkim. Tu sê klipê min hene. Erê rast bêjî yani heta niha min sê klip çêkir. Ne yani ez geliyorum klipê te gelekî. Ew jî du klip min îsal çêkir. û klîbek jî me li heskeyf li Batmanê ve çaxê hînî bin avê de nebû me yani alîkarî bidinê heskeyf me bi Fatih Akın va çêkir Rast e. û herê
يعني كليبم زيادة تونت راست بيجي كليبي دتنا أنا ما كونسرتي تجلك كونسرت از كونسرت هستك تجبر كونسرت أنك بالا نابي بتشي مار بلكي اجي راستك وقت شهاب يجي لازم يعني اجي مشقت اكيد نزاني يعني هر تشتك تجرى فكر بكي آماده بيجرا يعني هر تشتك امس بخاطرتكم يعني ألبوم وبروجي و يعني كليب شكرجي يعني هر تشتك جرى از بخا يعني استغازم بر يعني هلا الدور بري من هناك دن آلي كاري بدن يعني خال موسيقى جيت شيء كي موسيقى خوش اري و ألبوم ما تشكر او ألبوم جالكي يعني ما بدول بي اتموس تشكر وما جالكي الاستوديو كي باش تشكر يعني جالك مشقات بو ألبوم نهال أوروبي الجلوبال ميوزك شارت يكم يعني بيرنجي مديت اري أوروبي جين من ورسين او جالكي جرينج بو اينور برسن من اشترى حاضر كربون اينور افبون بدري تابون او برس حتى شيء بدري همو تش از باردكم تماشبان نيجا يعني ادي بيسنا كي هون بتشن للجهه كيدن لا اينور دوغان بقرنا ادي حمو تشتي لسر اينور دوغان از باردكم دفي هف بفينيدا ما بحث كرنا اي تو يكمين از يعني بها كي برنامج دريش تدكم بحث خاطركم يا ريلاكس سباس جبوت يعني كيف منها كنت تجي براستي قالك كتاب دلك يذكري برسفي فان برسان دان وبركيف خوش من باينور كومنتيتي براستي خوش بوم سباس قالك سباس جبو تو هرهبي وكرد بيجنا دنجي تل دنياي با ودنجي تشوي دنياي دنگ خودم بلا هر دنیا کرد ما کو بحث اكيد كن مدح اكيد كن دنگ خوش بد بي دنگ تل دنيا با اوا عينور دوغان گوتنا کردان هاني جي ودنگ وي چو دنيا براستي كيف خوش تبم يعني ازجي قالك كيف خوش تبم كو غاواكو ام سترانانت بيجن يعني لامريكا ولدريكو تك كرتنين يعني تك گفتاری كل في میزگاف پیر بکتونه بکتونه کوید بیزن ام ببن ام جت غازم ببن کرد چه ام از بیجیم يعني ببن کرد هنگی مشقته يعني یه خامده بکن بنیرن يعني دما كل عينور دوغان گداری دکن او اوروبي امريكي او روجوایی دبیجن خوازی ام جی کرد بانا اره یکی ناو قبل کنسرت لسیاتل بو درکی نظام لامریکا مجي من نقول بلكي من كردة يعني استران كيجان استران بو از باورم يعني ديكي دنگ بيجي بو من استران خلاص كر دنگك بانتك بيچيك بكردي هو فكرية از كردم هات با من مونات نه كردي دل من كردة چه خوشه نش بوده که خوشیه که کتب گلک سپاس آینور مالت آواج بو به هفته بینی و مدام تجی بر از آنم تو میوانی و دمک خوش لکردستان در باس بکی به کیفاتش ولی دم من گلک خوش در باس در از گلک کیف خوشم کل کردستان هر دمه کیف خوش بی هر دمه کیف خوش بی تماشاوان اینجا مال واجی آوا و تماشا کر حتی فیوینا کدن هوني هرد خوشيده بنبينن وهيبيد كم فايدينكم الجل اينور تشي كربو بدلي وبا مالوا افاجي شبكه خوش دمك خوش بخاطري